no meren Brufut so ito du ka popula donc Kadijatou Darboe jula yamana fa dum di barona ta Brufut janne bala na jambi akada mu kontaro da akada mu sewo balo adada kana janne baya na ona ya ko kontane bala su Brufut ko e atina ni na ingata mi do ka gungu aka ay akko ko khali ida ka Brufut ko ka ko baro abe Brufut sere anda be senya be fana ba sewo nyama bala ko ndanga duni le kabinde wani ko bi ma duni ka andi na ta mulo koma parce que masama di mi yaro ko ay bala fasu ko ay hino soto akada sal hino ala sala gambia ba kola ala sidan ko di wala ando ala saka yiri waje ma ba sena nyimba ko kanja ko mo ta sifani ale odi ya kola nyanta ndekala ay nyanta ko abu kan ni ko la le ka 2026 kala ta yeli da ha ko mu solo baro nam nekla yeli boje kala sini wala on fundi amota le di kan kabri tolbe nala zero mamade iyo ko ne be kore gani iyo yaajel pour fudi atandi mo la ko tan ni mawle biru ko han say ni marole nda mo la ko ma nyaata doron andu la sini fanam dan dia mu sol mu lebe dia ma je ko parola mu la president parola ala fa mu solla anda be mu solla nyaata ta ni ni kam ade sero be ni fa pour mu solla da hano nyaadi de wala na ko ba bu sila bondi pour mu sol yedi ko samaje ko mu solla nyaata ta ba wala ko mu sol wala ka ta di mbayal kunna nit ñi ñoo ko moda mu sollem ni yaadu mu sollem yelu munna ko da suti elati na alfale mu ba di no be da mu solleta so kawana da je ko nit ñi no be da mu solleta ba nga yo fa di ko ka tan so mu solleta ni leba ba nga sa borom tele nga ba mu ko ko ni mara ba ke da boy la afara ta bara ka jara siman ko yida ko jara wala woni do president baro e ka do ko no bindi ndare e jelo asabi jima ke no laga